গুড মৰ্ণিং। এটা সুন্দৰ মৰ্ণিং লৈ আপোনালোকলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মই আজি হোটেলত থকা কমেও 10 দিনে হ'ল। 20 দিনৰ কোৱাৰেণ্টাইন আছে। 20 দিনৰ আজি 10 দিন শেষ হৈছে আৰু আজি মোৰ PCR টেষ্ট আছে। এইটো 3 নম্বৰ PCR টেষ্ট। এতিয়া PCR টেষ্ট কৰিবলৈ হোটেলৰ পৰা লৈ যাম, সেইটো পাৰ্মিশ্যন এটা আছে। আৰু আজি PCR টেষ্ট কৰোঁতে যিখিনি পাৰোঁ এটা ভিডিঅ' বনাই যাব চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোক এটা সুন্দৰ মৰ্ণিং লৈ আজিৰ দিনটো আৰু ভিডিঅ'টোৰ অলপ উপভোগ কৰিব। এতিয়া যাওঁ PCR টেষ্টৰ মানে মোৰ বস্তু লৈ লওঁ। মাস্ক, তাৰপিছত হোটেলৰ কাৰ্ডখন ল'লোঁ। এতিয়া গৈ থাকোঁ। നാളെ മറ്റന്നാള് എവിടെ നമുക്ക് സിറ്റിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് വിസ മെഡിക്കൽ എടുക്കണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള നമ്മൾ മെഡിക്കൽ പോകണം. സേവ അവിടെ സിറ്റിയിൽ അറിയാലോ, സേവ എത്ര മണിക്ക്? ഇന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് റിസൾട്ട് നാളെ എപ്പോൾ വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ശരി ഞാൻ പറയും. ഓക്കെ.